kenang ban lain nak jingya thengian ni khamnya jong ki brio ki bawan si yong MAWKYRWAT ki officer jong ki tanat trikam jong South West Kasil District har kat kejenan lang u officer ka tanat food safety ki lahiar ban JURIP ya kawai ni ki JAKA ban pensyong SHIPOR nak benta ki NONGDIE so hapo ka yong MAWKYRWAT ka badan hajan JAKA yang ki kali hadirin kejing le JURIP u Dr. S Dengan food safety officer jong South West Kasil District lu ai khoble ya ka jingko ngu jong baro ki NONGDIE so ban pensyong ya ki si JAKA ingin nak lihat ke food safety iwan nak di JAKA ban pek lang bat ki ban inspect ke neka yo ke jang kemudian MAWKYRWAT ikat kum ke jingpek ke jongi mukiro kila treshitam persang ban penbet penbiang kar kumdi kamtam sekeni ke JAKA bangin light naka jing pun brio rangkat bat ka jing kata keres silada habaki dia ya ka do jo bat ka JAKA ro ngila efek bat menta bat kum ke jingpek ke jongi ka kasan kuruk pelaya munjur lang bat ngila sedang bani i ke jingkela ngimla pan ong baka along palat 60% rai kat tu kat ni kalau kham ba shoot bani ko menchua kila sedang ban pun khuj ya kayo kila sedang ban kar kumdi ka JAKA ke ru kila kham pun biang shoot te nang ni sakmat ikermen bat ni ya treru kumju ba kani ka kayo ke jongi hangi MAWKYRWAT kam salon khum khuj te ngini persang ko nak yang ka food safety ro angkat bat di zona magistrate kemudian